Priprema najjednostavnijih lazanja. Sitno narežemo jedan luk. U tavicu dodajemo maslinovo ulje. Zatim luk. Jedan češljan češnjaka. Kada luk dobije zlatnu žutu boju, dodajemo meso. Meso osoliti i začiniti po želji. Podlijemo vodom. Dodajemo lovorov list i pastu od rajčice. Dobro izmiješamo. I zatim dodamo sitno ceckanu rajčicu. Malo vegete. Kada smo pri kraju, dodamo tjesteninu za lazanje. Malo vode. Izmiješamo i poklopimo. Redovito miješati. Kada tjestenina kuhana, lazanje su gotove. Na samom kraju dodamo sir, mozzarelu iz Scamorza. Izmiješamo. I evo je gotovo. Maknemo s vatre, serviramo i to je to. Dobar tek. Ako ti se video svidio, pretplati se na kanal i ostavi jedan like.